ഈശോ വിശേഷിച്ചതായിരിക്കട്ടെ. ഏവരെയും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 8. ഇന്നത്തെ വചനം ലൂക്ക 1:31. നീ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും, നീ അവനെ യേശു എന്ന് പേരിടും. ലൂക്ക 1:31. നമുക്ക് നന്മ എന്ന പ്രാർത്ഥന ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാം. നന്മ സ്ത്രീ, കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവളാണ്, അങ്ങയുടെ ഫലമായി ഈശോ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവളാണ്. പരിശുദ്ധമറിയമേ തമ്പുരാന്റെ പാപിയായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്ത് തമ്പുരാന്റെ അപേക്ഷയെ ആമേൻ. നമുക്ക് നന്മ പ്രാർത്ഥന ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ കേൾക്കാം. הו מרים, מלאת טוב, שלום לך, אדוני, אשרי אתה בין הנשים, אשרי פרי רחמך, ישוע, מרים הקדושה, עם האדון, התפלל עבורנו החוטאים, גם בשעת מותנו, אומן. הו מרים, מלאת טוב, שלום לך, אדוני, אשרי אתה בין הנשים, אשרי פרי רחמך, ישוע, מרים הקדושה, עם האדון, התפלל עבורנו החוטאים, גם בשעת מותנו, אומן. הו מרים, מלאת טוב, שלום לך, אדוני, אשרי אתה בין הנשים, אשרי פרי רחמך, ישוע, מרים הקדושה, עם האדון, התפלל עבורנו החוטאים, גם בשעת מותנו, אומן. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.